إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagariami sa agama Islam, miyumap managyang kutwa oras di itano di kapamagusay makapantag sa iku mga kukuman wagamatan wagama Islam. Yang kutua ayat pegusaran tanwa kitab, nagyang kutua kitab I'allama al-Syekh Muhammad Al-Uthaymin, agyang kutua kitab yan na so bituanian sa Asyarh Al-Mumti ala Zad Al-Mustaqni. Yesumya kami pakalangkap tanu kitab pegusain tanu. Uy. Nasita numipun sa gyang kaya sifatus salah gyang kuto ukit-ukit usambayang miyaw saytanu si komuna gyang kuto kapakatitua udina kapaka perpengusaap ayam ya pakalangkap tanu sa gyang kaya oras udina gyang kaya gawi nagyang kuto kapagusay tanu si iku takbiratul ihram gyang kuto usayan ko pamanyan na di kapuun sembayang utaw gyang uto paganay kapagiraw niya na Allahu Akbar na gyang kuto ba ino mga day masuswatan wag gyang kuto kaptekebirtan gyang kuto ukit-ukitian kagigyang kanan kasuatanusan na importante din si erkatano mga tao importante si erkatano ka upama ko susambayang na madaunanan madaunag kanan na takbiratul ihram na gyang kutwa sambayang utaw na diketarima la tanaqidus salah diketarima gyang kutwa sambayang kaupunanan mada upunun to mada gitu pamanian na kapagusaya tanurun kapagusaya tanurun api apan igira api mimikiran tan tigta miya kalebul-lebudanan pira na gyang kutwa takbiratul ihram gyang kutwa kagirong ka Allahu Akbar ugay na so mga ulama tanong na inusayrananan piya kaan makaunto lagi ang kutwa sabut tanurun agus sa katano ang mga tao na makakuha tano udi na gyang kutwa maswatan wag gyang kutwa ukit-ukitian sa ikuda tanurun panakapuuni na usain tanu daan nagyang kuto anto na masa katindig umanga ma'mum sa gyang kuto kakamat o bilal gitu madagala pamanyan na pagisa saya pansi ko mga tao o anda bestindig suma'mum anda pagpuun tumindig sa gyang kuto kakematiron basi ko paganay pamanyan na kakemat o bilal anta aka sagyang kuto kagiraw niya na kadqamatis salah anta aka sagyang kuto kateruan niya si ku hayya ala salah anta aka igira miya pasad nagyang kuto kamat oy nana madakala pagisisan si ku mga tao anda masa aka tindegagyang kuto ma'mum so kusay tanwanan insyaallah gyang kuto usayan no nagyang kaiya mga ulama tano uy tigyan na yusannul qiyamu inda tigyan na yusannul qiyamu inda qad min iqamatiha qawto ayako na sunna
na giyang koto ayakatindig o mga ma'mum, giyang koto pamanap sembayang, na giyang koto kanagayran sa giyang koto akad, giyang koto akad qamatis sala. Andad ni kanagayran ka sa giyang koto akad qamatis sala, na sunna ko na giyang koto katindig ka. Pamana tindig ka din, pariparadu ka din, pa ka din sa giyang koto saap, rokaw nakabaya o di nagyang koto paganay asaap. Paganay ron o di nagyang koto kaswina kambu agyang koto kandagang ka sa gyang koto kad. Yang koto kagira o bilala kad qamatis sala. Okay, na adam panakatero mga ulama. Way adam panakatero mga ulama sa gyang koto makapantag sa gyang kananakatindig o mga ma'mum. Tigyan na ayasun na si iko mga ma'mum na ayakatin degiran na igira asubilal na miyatero yan nagyang koto kada qamatis sala. Oy, kada qamatis sala. Yang kai miusay sa giyang kaiya kitab na tigyan na yusannul qiyamu inda hadhihi aljumla na sukun su mga ma'mum na sunat kira nagyang koto akabetuar o di nakatero ubilal sa giyang koto kada qamatis sala. Malagid o su mga ma'mum na milayran su imam anta aka dayran panamaylay su imam. Dayran panamaylay su imam. Di makambida agyang kuto mga masjid tanu agusi sa Mamlakatul Arabiya Saudiya. Yang kaya mga masjid tanu na ayad na kadakalan saya na mga ito o di nagyang kuto arangger. O agyang kuto arangger ayamanan yan na suimam na pamanap kilay tanu din. Yang ko tuwa mga masjidiran na adinadar pa o imam igira paman yan na kiyamatan na rupa kaliyo. Rupa kaliyo. Kenabas kaniyan makapupunsa yang ko tuwa pay tawa ronun psul su mga tao. Yang kaya sira katano na paman yan na may ito su masjid na igira pernah matatan dua imam. Dia pernah matatan dua imam tanu. So gitu kailangan mana su mga masjid na giyang kutua ketendu su imam sa giyang kutua darpa. Kana man giyang gaya usaya no mga ulama tanu. Giyang kutuba so kada kelan o di na su mga ulama na tigira na sunna agyang kutua katindig o mga ma'mum sa giyang koto kagiraw ubila lakad qamatis sala malagi dumilay ra su imam makadadar pa su imam anta aka dayram panamaylay nagina natigyan ni paganay pamana keswatano qaul mga ulama gina ni paganay pitindigan mga ulama tano na so paman susabad si mga ulama natigyan annahum la yaqumuna inda iqamatiha Idza ra'aw al-imam. Sumanga sabad si ko mga ulama na ayakateruiran na tigiyan na sumanga ma'mum na disiran din tindig sa giyang koto kakamateron o bilal inunta na may layran su imam. Koto kailangan na may layang kadaan su imam kantay pagimaman na kaudi na antay imam sa giyang koto adarpa. Api apan upaman yan kiamatan o bilal na kailangan na may layang kadaan su imam ka. Antay imam, kunutan ka sa giyang kutua sambayang. Yuti kadua o. Paganayam niya kawatano, nagyang kutua panayan na managka giyang kutua kada kamatis sala na tindig ka. Malagid umilay nga su imam anta kadang ka may lay. Kadua kaul, nagyang kutua ayaka tindig ka, na apiapan na kiyamatan na kailangan na may layang kadaan su imam. Tiga na wakila yakumu idza ra'al imamu mutlaqan. Sukman susabad si ko mga ulama na tigira na andid ni kailangan si iku imam. Andid ni kailangan ka si iku imam na apya pendakamati. Paman na giyang kutua kapaka tindig o imam sa giyang kutua darpaian na inopner o sumong ka magandin na kamatan na giyang kutua tindig kad. Tindig kad na ma'mum. Pada katuru mga ulama na tigyan na yakumu idza syuri'a bil iqamah. Yang kutua igira kun kematan denu bilal. Kau tayamanan yan na
pagapun din ko mamatsubila lagi ko to kapter an yang ko Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah taman sama pasadia nagyang ko to akamat nagyang ko to ko na tindegeden sumakmum. Na susaba dekiran pemana tiga na yakumu idza qala hayya 'alas salah kau tu. Susaba ci ko mga ulama na tiga nadi ayakatin degtanu na igira hayya 'alas salah. Gitu ko ni mga sunnah akatin deg umakmum managian ko to hayya 'alas salah. Sama no to. Na adin si ko mga ulama amitin degatingan ayat sunat nagyang ko to amanega so kad qamatis salah. Adem pemana tigira nadi ka ayakatin degka ayat sunnah nagyang ko to amanega gyang ko to hayya 'alas salah. Ada pemansi ko mga ulama atigian ayakatindig umakmum na idza kabbara al-imamu takbiratul ihram. Ayako nakatindig imam ayakatindig umakmum nagyang ko to kapakatakbir o imam sa takbiratul ihram. Aya mana nagyang ko to kagiraw niya na Allahu akbar. Nagyuto ko ni katindig gyang ko to makmum. So madagalaya amya ko watano pamanian na mga kaul akwalo mga ulama kasi nakambuka para emanan yan na maswatan o pia paganayron na ayako na sunna nagyang ko to ayakatindig utaw nagyang ko to kanaganyan si ko kadka matis sala. Ikadua kaul nagyang ko to maylay umakmum magyang ko to imamian. Oy. Ikatlo nagyang ko to igira pagpunan so kamat. Gyang ko to kapagpu ni si ko kamat. Ikapat nagyang ko to kanaganian si ko hayya 'alas salah. Na ikalima nagyang ko to pamanian na kapakatakbir o imam sa takbiratul ihram. Sama no to na lima qaul amya kuwatano o di nagyang ko to amya usaitano. So sabal si ko mga ulama na tigyan na al-amru fi dhalika wasi. So mga ulama tanong natigira na di ay man niyan na sumakmum na sadin sa katindigian kau to ay man niyan natigira na sadin sa katindigian kagi so nabi tanwa Muhammad na daniyang kondiyang kai udi na da dalil amarayag sa giyang kuto ami aloy tano ay man niyan na mga kaul o mga ulama tiga na wa sunnatu lam tarid muhaddadatun li mawdi'il qiyam kau to dakon ami aloy giyang kuto hadith aban yan tindu agiyang kuto akatindig umanga tao. Ugay da tigyan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakataruyan na tigyan na idha uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Tigyan ko mga sahabanian ubag kanu tindig. O di na tigyan na ira itindig susambayang na ubag kanu tindig taman sa may layakuni wa tigun nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tu yuto kun dalil miya aloy at tigu nabiya igira itindig susambayang na uba kanu tindig taman sa may layakuniw taman na tigu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa may layakuniw tigyan na giyang ko to akia aloy narang kumutu agiyang ko to hadithu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam daniyan din tandua agiyang ko to anto na ikatindig agiyang ko to ma'mum. Natiga na kana al-qiyamu 'inda awwalil qiyam aw fi athnaiha aw 'inda intihaiha kullu dhalika jaiz. Tiga na kepakay so mga ulama tanong natiga na kepakay ayakatindig umakmum nagyang ko to apaganaya kakematiron o Bilal. Anta aka igira pamanyan namya kapundin na kumamat. Anta aka igira amya pasad cukamat nalangun dinutup kepakay. Alhamdulillah kami aswatano pamanyan na langun dinutup kepakai da matatendu orasian udi nagyang ko to ada diengka udi ada tendu agama tan agama Islam o ande tanu tindig sa gyang ko to pamanyan na gyang ko to amiyaw saitano sa gyang ko to paman na maileng ka su imam manegka gyang ko to kadkamati sala udi na manegka gyang ko to hayya 'alas salah. Ayat tiga na importante na sutaw na mariri para doon sa giyang koto akasulya sa ikusambayang. Okay. Yuto ko na importante sa mga tao o di na sa mga maamum na ripara dusiran sa giyang koto kapaman na kasuldiran sa ikusambayang sa ikudapan kapakatakbiru imam sa takbiratul ihram. Koto. Paman nagyuto ko ni sunnah. O di nagyuto importante paman na sutaw na mariri para dus kanyan sa giyang koto
pamanian na sambayang yan sagyang kuto dapan kapaka takbir o imam sa takbiratul ihram lialla tafutuka takbiratul ihram para ayamanan yan na maraot katigyan nagyang kuto takbiratul ihram para maraot tutaw agyang kuto takbiratul ihram. So upama kung gikutan o mga bangsami mga pagriyamisi ko agama Islam na kailangan nagyang kutuba makabalaga kapakasungtan sa masjid. Makabalaga agyang kuto kapakasungtan sa masjid kaantan rauta agyang kuto takbiratul ihram o imam. So panganintan si ko Allah kataguan tano sa bubaya sa agyang kaiya sambayang namada agyang kuto mga bukal magagedam tano sa agyang kuto di itano di kasambayang na mabaloy tano ang mga tao pamanyan na so sambayang tano nararaot tano agyang kuto takbir o imam. Takbir o imam sa agyang kuto kapagpo ni sambayang o mga tao. Ayap man na usayin tano nagyang kuto miya pakalangkap tano paman nakapagusaya tano sa agyang kuto takbiratul ihram. Agyang kuto kagira o imam Allahu Akbar. So paganaya kusay tano na ino mga day so pangaw, anto na iukit akapakatakbirian. So pangawa, kagi ka na ba, langaw na tao na giyang ito ba anormal, adin na mga abnormal, ibarat yan na lagi doon pangaw, giyang ito adi makaptero, giyang ito atigiran na pipi. So pipi na anto na ikapakatakbirian. Baniyan na yaman na niyan na pagkapamanian na giyang ito pagkatanuga mambususwara niyan, kebetua giyang ito Allahu Akbar, naku sa itanuanan. Ku sa itanu, ubad na mga tunganay tanu, agyang utuba di pakabales, di nan kebales pipi, agyang utu Allahu Akbar, nakapagaya ipangdu tanu kira nagyang kaya ku sa itan. Malay ini ilmu, Masya Allah, malay ini ilmu. Ikadua, aku sa itanu, ino mga agyang utu di sembayang, kailangan aman aginawa niya nagyang utu Allahu Akbar, namada kala pergi si saya si ko mga pagaritan wagyang uto anto nabsa tigyan mapiap kenegta agyang ko to betiata si ko sambayang ta anta aka ape aditap keneg udi nagyang ko to kenaba mata nu gagyang ko to adita di kapakas sembayang naku saya tano penanan mga pagaria si ko agama Islam. Ikatalo aku sa itano nagyang ko to anto nabsimaan nagyang ko to Allahu Akbar gyang ko to katero tano Allahu Akbar. Ikapat nagyang ko to ukit o kabal sound. Anto na ukita kabal sound. Pamana ba kagyang ko to atigtano Allahu Akbar. Anta kagyang ko to pakatas tano agyang ko to Allahu Akbar. Anta aka pamana bida agyang ko to Allahu Akbar kebetuatan si ko Allahu Akbar sa agyang ko to kasujud tano. Anta aka agyang ko to pamana kap menguntano maka pupuntano sa agyang ko to sujud at tinegtano na pamanyan na bida-bida gyang ko to okay to kita gyang ko to ka belsatan sa gyang ko to Allahu Akbar kagi madakal mga tao udi na mga imam paman yan na aniyan di pakam bida-bida gyang ko to kapteruan yan si ko Allahu Akbar sa gyang ko to takbiratul ihram gyang ko to pana Allahu Akbar ko kaproko yan paman adna tetendu niyan gyang ko to upama ko romuko na ayan yan nun kambelsa na sumujud man ayan yanun kambelsa adna matasun adna tetangkairon adna magaano nagyang ko to kambelsan yanun anto na ititu usayasan. So alhamdulillah ka sumanga ulama tano na miyaw sayran agyang kai ukit-ukit agyang ko to ka paman yan na ka kebetua kambetua tano sa agyang ko to takbir agyang ko to Allahu Akbar. Gyang ko to aya paganayro na kusay tano na gyang ko to takbiratul ihram gyang ko to Allahu Akbar na upama ko sutaw na dinian kegega lagi dagyang ko to mga pangaw gyang ko to mga pangaw dinian naman kegega ubanian na mabetu gyang ko to Allahu Akbar tigian na fahali tasqutu anhu aw yanwiha biqalbihi aw yuharriku lisanahu wa syafatai. Kata ya so pakaisa. Talo apakaisa sagyang ko to adinya na kegega agyang ko to akakebalsan ya sagyang ko to Allahu Akbar. Dinya na kegega. Nababuso pangaw adna emanan yan na mga peda mga tawa kepakaya dinya na kebetu agyang ko to Allahu Akbar. Kepagyang ko to makikilo agyang ko to adipakabalas pia-pia.
Pagana pakai sena inu mga day pakalibris kanian sagiang ko to kagiraw niya na Allahu Akbar. O di na ba aya okit nagyang ko to peniatan niyan sa puso yang beden. Apa ya din yan bitu nagyang ko to peniatan niyan beden sagiang ko to puso yan. Anta kagiang ko to kailangan na makaugi nagyang kaya mudulian. Paman nagumiros kanian na Allahu Akbar apa ya penda gyang ko to ada sound siyan, da swaraun na importante na miya kaugi nagyang koto modulian. Ana, yuti mga pakay sa gyang kai pamanyan na masala sa gyang kai akhras. Gyang koto di makagega uban yan mabetu gyang koto takbir. Paganeron perumana na kambo na eno mga de miya kalibriro nagyang koto lagi dutu ataw. Ikadua na anto na okay bagya bu kapaniatan yanon. Ikatalo na anta kagyang koto kailangan na makaugian na gyang koto modulian sa gyang koto kapaka takbirian. So mga ulama na paganaya ini sembegiran sa gyang koto pegusain tano na tigyan na yanwiha bikalbi na gyang koto ko natawa di makagega ubanian mabetu gyang koto Allahu Akbar na peniatan yang kumbenin sa puso iyan. Ay man niya na takbir na niat si matatago sa puso agyang koto akap takbirian kagigyang koto pamana kabetuan yan nun na di na no to kagaga sabab suskanian nagyang koto ba kakukurangan nagyang koto pamana kiadnon wallahu subhanahu wa ta'ala kagi aya normal akaadin nagyang koto pamana na so tao kebetulan nagyang koto Allahu Akbar. Okay na sukada kalan si ko mga ulama o di na susabot si ko mga ulama na tigiran na di. Yang ko to ba kailangan ko na makaugian nagyang ko to adilayan nagugian kaya mudulian sa gyang ko to paman na katakbirian sa gyang ko to kagiraw niya na Allahu Akbar. Kagi sama no to tigiran na mialibris kanian sa gyang ko to suara ayabu tigin na mialibri atigu mga ulama na gyang ko to kabetuan yang ko Allahu Akbar gyang ko to kateruan yanon suara na gyang ko to tigin kakaugan yan sa gyang ko to mudulian na gyang ko to adilayan na kegeganian to na anto na ikorik sa gyang ko to dua atindig mga ulama paganayron kasuina kembu na gyang ko to niat anta gyang ko to kailangan si eko lagi duto di makagega na gyang koto makaugian sumudulian nagugian kai dilaian. Na tiga na fal qawlu raju fi hadhihi al-mas'ala anna al-insana idha kana akhras la yastati'u an yaqula bi lisani fa innahu yanwi dhalika bi qalbi. Tiga na mabeger atindig mga ulama udina marani sa gyang koto akorek na igira aso tao na dinya nagkega malas udina metu gyang koto Allahu Akbar kakepakaya mababalis kanian udina maapet kanian sa mga tawa mga pengaw nagyang koto ba peniatan yan sa gyang koto puso yan. Peniatan yan ben nagyang koto peniatan yan sa puso yan nagyang koto kagiraw niya na Allahu Akbar. Na kanaba tigyan banaba niyan kaugagyang kaya mudulian agugyang koto dilaian. Kanaba niyan kompan kaugagyang koto dilaian agugyang koto pamanian na modulian. Gi pemangdutan o si kwayaman niyan na mga petano mga muslim adiran kegega oy. Lianna dhalika abath wa haraka fi salah la hajata ilaiha. Kagigyang ko to lagi duto pamako so pangaw na pamanyan na kauganian pan dilaian o di nagyang kaya modulian na dama na beruay manan na kekuan yaro aguna o di nagyang ko to lagi uba siyo to mirarampi sa gyang ko to pamana abath gyang ko to kang gita-gita di na mo manuto kebetu way di na mo to kebetu ka paman napakatakbiran ka man nagyang ko to pangawan to na kebalsian na di niyan din kegega uban yan mabal sa gyang ko to Allahu Akbar nagyang ko to ba sabab sa gyang ko to di niyan nun ka kebalsa na gyang ko to ba amya kalibris kanian sa gyang ko to kakaugan yan sa ekomudulian na gyang ko to angarian sa ayabu paman yan na mini paliugato nagyang koto kapamana kapakani atian kauto kapakani atian sagyang koto puso yan so beauty paganay sembeg sagyang koto usayan tano so pamana di maka gegega uban yan dan mabal sagyang koto Allahu Akbar kami lagi dusadir antaka adna pada gedemenian nagyang koto so mga ulama tano na tigyan na peniatan ben sa puso way peniat nagyang koto atau sagyang koto puso yan. Tigian, gyang ko tuai kadua
inu kailangan udina ba aya syarat si iko tau ngira wa Allahu akbar na banian maneg udina ba maneg agian ko tu aginawan yan agian ko tu akateron yan si iko Allahu akbar na sumanga ulama tano na nagian ko tu ba inusaira nagian kanan makapantag sa agian kanan usayan away faminhum man qala la budda an yakuna lahu sautun yusma'u bihi nafsa paganayron si ko mga ulama tano paman ay kalimo siran wallahu subhanahu wa ta'ala na tiga na kailangan din asutaw naman nag-aginawan niya nagyang ko to kagiraw niya na Allahu akbar. Kailangan ko naman nagka agyang ko to kagiraw ka Allahu akbar. Wa huwa al-madhhabu na gyang ko to itindig o kadakalan sa iko muunod sa iko Imam Ahmad rahimahullah. Wa illam yasma'hu man bijannihi bal la budda an yusma'a nafsahu. Apia penatigian di mana nagagian ko to ami pagubay niya si ko sambayang ugay na kailangan din natigian aman nag-aginawan yan. Agi paganay tindig mga ulama. O agi paganay pitindigan o mga ulama at tigiran na kailangan din aman nag-utawa sambayang agian ko to kapakagiraw niya na Allahu Akbar. Apia pandimian nagagian ko to ami pagubay niya. Sama no to na titudin ko may naya kaptero ang kaon importante naman nagagian ko to aginawang ka agyang ko to kapakagiraw ka Allahu Akbar. Tiga na fa inna takabiduni an yusma'a nafsahu fala ibrata bihadha an-nutq. Upama ko gyang ko to ataw na absumbayang adiman nagaginawan niya nagyang ko to kagiraw niya na Allahu Akbar na tigina lagi dubaw to da aban yan na paman yan na faida da aban yan guna sa gyang ko to kagiraw ka Allahu Akbar. Na gina natigo mga ulama natiga na hazal qawlu da'ifun na malubay ito. Kauto malubay agyang ko to apaganay miyaw sa itano kailangan kun naman nag-utaw agyang ko to kapagiraw niya na Allahu Akbar. Manag-aginawan niyan. Uway. Ayat tiga na korek annahu la yusaratu an yusma'a nafsahu na kanaba tiga na may syarat may babanay abaman nag-utaw agyang ko to akagiraw niya na Allahu Akbar. Agi korek kabes. Kailangan agyang ko to apya pandimian dingam yan nagagiyang ko to akagiraw ka Allahu Akbar. Tigyan na kagigiyang ko to akan nagangkaon na mini pagumano to di na amrun zaidun ala alqawli wan nutq. Pamana mini pagumano to sa giyang ko to katiruang ka ku Allahu Akbar agugiyang ko to betuang kaon. Pamana ini pagumanong kun to kaya kore kana importante na mabales ka agiyang ko to Allahu Akbar aguma betung ka. Oy. Na tigyan agiyang ko to lagi duto na upama ko gumiraw tano kailangan naman nag-utawag yung to kagiraw niya na Allahu Akbar nagyang ko to kailangan tano fa'ala al-mudda'i ad-dalil na kailangan tano su dalil anto na idalil paman anto na idalil ka pama ko ayat titindigan ka nagyang ko to kailangan naman nagka agyang ko to kagiraw ka Allahu Akbar anto na idalil ka wa ala hadha falau ta'akkada al-insanu min khuruj al-huruf min kharja aw lam yusma' nafsahu so mano to na da dalil sa agyang ko to lagi duto okay datigan na kailangan o di na importante o pamana sotaw amya sigura dunian amya balsian nagyang ko to mga batang nagyang ko to Allahu Akbar sagyang ko to emananian na kambetuan yanon apya pandaman nagagyang ko to aginawan yan nagyuto atigan ni mararani sagyang ko to korek agyuto korek sagyang ko to ayamananian na nausayan. Perumanan tano buka para yamananian na kasabutan tano pipi anto na ay korek sagyang ko to dua tindig mga ulama. Eno kailangan ba aya paganayron na ba aya kailangan nagyang ko to managtano agyang ko to takbir tano sagyang ko to kagiraw tano ku Allahu Akbar anta ka kanaba besoto syarat ka aya korek udi nagyang ko to ba kepakaiden agyang ko to importante na miya terutano agyang ko to Allahu Akbar na apya daman nag-umanga ginawa tano. Uway, daman nag-umanga ginawa tano. Siya si mga sambay nga seriya. Uway, agyang ko to ba luhur, so asar, agyang ko to emananian na mga pedasambay. Ugay na ame kas kay imam, bida agyang ko to usayan tano si ko imam, ame kasu imam, na kailangan din na matanog agyang ko to abati ayan. Uway, matanog agyang ko to abati ayan, agi upun yan di pakatanuga, di kesabutan nagyang ko to mga maamumin. Aya pegusain tano saya nagyang ko to makmum. Gyang ko to makmum anta ka gira tetaram bisa tano sembayang away. Pamana sabut tano to pia kamay na tigitano siapa ran tano bensu mga imam tano tigitano imam. Ubang aki di pamana pekatano ga subati aka di biske aya nababso to syarat away nababso di si tano buaya pegusaya sagyang ko to mga makmum agugyang ko to
Hantu na ini tetaram bisa disembayang. Oi. Pada ku syaitan nagiang ko to pamana giang ko to kagiraw tano Allahu Akbar. Kepakayo to sambi ang beden. Gumiraw tano Allahu Ajal udina Allahu A'zam. Pamana sambi ang tano giang ko to Akbar sa A'zam udina Ajal. Giang ko to pamana kagiraw tano Allahul Ajallu udina Allahu Ajal. Pamana sambi ang tano. Ino mga de kepakayo to. Na so mga ulatam mga ulam Akbaru fala yujzi'u ghairaha nadikun ketarima agyang ko to sala kaurun udina batano to sambii abatano gumira wa Allahu A'zam udina Allahu Ajal walau qama maqama kama law qala Allahul Ajallu aw Allahu Ajal upama ko sambian tao agyang ko to Allahu Akbar sa Allahul Ajal na dia tigen ketarima wa dikun ketarima udina Allahu Ajal udina Allahu A'zam upun su tahu na sambian nian agyang to Allahu Akbar sa mga peda mga pamanian na mga zikr na dikepakai wa dikepakai tigu mga ulama aw ma syabah dzalik fa innahu la yujzi li anna al-alfaz dzikri tawqifiyah qautu pamanian na kagiging to kagiraw tanu Allahu Akbar na gitu adna dalil wa gitu adna dalil pamana ini rupa susambayang unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagito mi'aloy meti anu nabitan wa Muhammad agyang ko to Allahu Akbar wala yajuzu ibdaluhu bi ghairiha nadikun kepakayo batano to sambii li'annahu qad tahammala ma'na nazunu anna ghaira yahmilu kagyo pun sutaw na sambian ano to nadike kore kagyang ko to ayamananian na sambayang iyan upama ko sutaw na agyang ko to kagiraw niya na Allahu Akbar na umananian sa agyang ko to ali pagulam agyang ko to kagiraw niya na Allahul Akbar Allahu Al-Akbar na ino mga day ketarima to anta aka di ketarima so sabi si ko mga ulama na tiga na innahu yujzi'u wa qala akharuna bal la yujzi pamana miadu man atindig sayo mga ulama kada kalangkiran na tiga na di ketarima way di ketarima agyang to kaumaniron sa ali pagulam kagira utawa Allahul Akbar ka pamana di ketarima to ayat tiga na korek nagyang ko to kagira ka Allahu Akbar samano to mga pagarya na piyakata na mga ulama tano ayabu kepakai nagyang ko to Allahu Akbar nagyutubu kepakai bati antano sagyang ko to takbiratul ihram way upama ko sambi antano to udina pamana kumuatano sa mga peda mga zikr agyang ko to Allahu A'zam Allahu Ajal na diutu ketarima kagigiyang ko to Allahu Akbar nagyutu adna mga dalil si kuayamanan yan na rupaan usambayang unabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga na sumaanap man nagyang ko Allahu Akbar. Anto na besimaan nagyang ko Allahu Akbar. Naya ko na naniyan mga pagarya si kuagama Islam nagyang ko kagiraong ka Allahu Akbar naswallahi lebih amala udi naswallahi masmala si ulang wanu kaadanian kagimada kalsi ko mga tawa aya ipmanan yan sagyang ko to Allahu Akbar na Allahu Kabir na dito kepakai so mga ulama tanong na tinaza'ama ba'dul ulama anna ma'na Allahu Akbar Allahu Kabir so sabi si ko mga ulama na aya inipmanay ran sagyang ko to Allahu Akbar na Allahu Kabir so wallahi mala na tigya na gyang ko to kiap man ay ranon na titudno to ko malubay kagi umani tao o pamana sa katano mga kaadin wallah nakatawan tano o anto na imbida na gyang ko to amala agu gyang ko to labiya mala katawan tano ko ni maanaw to agu diuto maka pamanya na diuto kisa isa sa maana agyang ko to Allahu Akbar agu Allahu Kabir pamana suwallahi mala agu suwallahi labiya mala bida to maana niyan so aya ko nakurik maana niyan to nagyang ko to kagiraw tano suwallahi labi amala suwallahi labi amala anta kagyang ko to kagiraw tano aswallah masmala si ikulang-ulangwan o kaadanian tiga na anna Allah ta'ala akbaru min kulli shay'in min dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa kullu ma tahtamilu hadhihi al-kalima min ma'na qawto sukul suwallahu subhanahu wa ta'ala akbar lebih amala si ikulang-ulangwan shay lang-ulangwan o kaadan fi dhatihi si ko ayamananian na wa asma'ihi si ko mga ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala wa sifatihi aguso mga sifat yan ayamananian na sukul suwallah
lebih mala udina mas mala kulang wantaman keadenian. Tiga na antun abmani ukita ka tiruatanu sagiang kutu Allahu Akbar. Yang kutu ba suka pakata saun kapakalaya taun kagi madakal iku mga imam udina kepakai iku mga ginawa tanu adna penggirawa Allahu Akbar adem mana penggirawa Allahu Akbar paman adem penamia maka tata serupan. Na antun atigian iko komansan udina miyaus kekiyaw sayasan mga ulama tanu. Na napaga nairon usayan mga ulama tanu na tiga na yukrahu tamtita takbir ana makrukun agi paganay usayan no mga ulama tanu at tigira na makru agi ang kuto pamana kapakatasaon o pamanian na isembe yang sagiang kuto kapenggiraw niyan Allahu Akbar pamana gumiraw sa kanya na Allahu Akbar na odi nagiang kuto pamana dinya ni mapakam bida-bida agiang ko to igira sujud anta ka igira proko na oman pamana anded ni karoko yan na adin pama okitian sagiang ko to ka penggiraw niya na Allahu Akbar ketendu kaun anta agiang ko to pamana ka sujudian na adin pambua sarili niya na ka pembelesanian sagiang ko to Allahu Akbar na anto na agiang ko to ba sumanga ulama tanu na tigira na makruh yukrahu tamtita takbir agiang ko to makruh kun agiang ko to lagi duto kagi upama ko gyuto pamanian na tindagan tano agiang ko to pamana sukadakalan na pamana isasenggi niya agiang ko to mga takbirian o din agiang ko to okay to kita kap kebetulan yan si ko takbir sagiang ko to kap tindagian anta ka sagiang ko to ka sujudian na sukon sumanga tao nagiang ko to kepukas kira nagiang ko to pamanian na kapakadadar pa umanga posuirasi ko mga sambayang agiti pagunutaniran yuti pagunutaniran agina mambu amya kaunuta sa agiang ko to lagi duto imam emananian na romuko na adna okitian nakatakbir sumujud man na adna okitian nakatakbir na pamanian na gitu bi uunutan ta api adita maka soposuta na paman na di makadadar pa ko sambayang nakatawan tao to anika negataro na tigtagiang kaya imam na proko kagi gitu o kita gitu kap kebetuan yan nun igirap man na sujud na api adita to katawan ay man na sujud na sabab sa gitu kaya pa betul kaya pa balsannya siku Allahu Akbar na tigtan wagiang kaya imam na sujud way so gitu ay man yan na sumanga ulama na aya ini kukumiran sa lagi duto na makruh way makruh kunuto lagi duto kenapa iran pia haram mugay na aya pitero iran na makruh kagi gitu paman na isa araradian sumanga tao na disiran paka pokosi ko sambayang iran kagi gyang ko to ba mata tendu agyang ko to imam agyang ko to paman yan nakap takbirian o di nagyang ko to akap kebetulan yan sa agyang ko to takbir tiga na sunabitan wa Muhammad na ayat tiga na miya panutul na kenapa niyan di pakam bida-bida yang koto takbirian tiga na lam yung kala'anu annahu kana yufarriqu baina takbirat so kung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yang koto so mga sambayang yan na kenapa niyan miya pakam bida-bida yang koto kapenggiraw niyan Allahu Akbar agi besi dalil ayaman na niyan na so kung sunabitan na kenapa niyan di pakam bida-bida yang koto adin yan dikatero asiku Allahu Akbar kenapa paman agira tomya kabir na Allahu Akbar nagirap man Romeo ko na kenapa man gumiraw Allahu Akbar kenapa niyan pekatiya sagiang ko to mga ped atakbirian nagiang ko to kadinian no dikateroa so nabitan wa Muhammad nagiang ko to melagi-lagi do dina pantai agiang ko to adinian dikateroa sagiang ko to Allahu Akbar tiga na bal inna dhairu sani'uhu alaihi salatu wassalam annahu kana la yufarriq nabaniyan kun di pakam bida-bida agiang ko to adina ni katero aku Allahu Akbar lianna ulama suni alahul mimbar salla alaihi wa qal so kun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakagi ko mambel skanian sa mimbar pamana madin skanian sa mimbar na misumbayang sagiang ko to mimbar ros skanian to minindig sagiang ko to mimbarian na aya ko nakatero yan na ya ayuhan nas innama sana'tu hadha lita'mannu bi wa lita'lamu salati hay mga tawa tigyan na inwa ka na ya pimbe na nagyang kaya mimbar lita'tamu bihi ka ani yung mataruto pagyang ko to emanan yan na sambayang yung wa lita'lamu salati agu ani yung katutukawi o din ani yung mapagana datigo nabitan wa Muhammad agyang ko to sambayang akan agyang ko to sambayang nabitan wa Muhammad nagyuto paman na gitu bus hikmah sagiang ko to akyang belian sa mimbar
para sumanga tao na pamana may lera nagyang ko ta okit-okit o sambayang unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamana kana ba aya okit unabitan wa Muhammad na ba aya turuan yan nagyang ko to opama ko romoko na adna pama kapekatasan yan ko kap kebetuan yan si ko takbir girap mana romoko na yaman sumujud na saka mau to adman bu okit yan sa gyang ko takbir kadi pamana panta yang ko to paman yan na okit udi na kap kebetua unabitan wa Muhammad sa gyang ko to Allahu akbar. Tiga na ayat pinaka-importante nagyang ko to pamana kapuguno titano si eko sunna o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariya, mga bangsami, enutan waya di pagusaya, kagyang ko to ba aditano di maganad, pagandad tano agyang ko to atito okit o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagyang ko to mga galabakyan, mga kukumanian, sagyang ko to mga sambayang yan. Oy. Ikadua kekuatano قول mga ulama na tigyan na wakala ba'dul fuqaha yamuddu takbira fil hawi ila sujudi wa fil qiyami min as-sujudi li tuli ma baina ar-ruknaini walakin la dalila lidhalik. So kung sabot si mga ulama tano na tigiran kepakaya tigiran pamana pekatasan o tao agyang ko to kapenggiraw niya na Allahu akbar sagyang ko to kasujudian. O din agyang ko to katindigian ama kapapuon sa sujud. Katian na mitindigun si mga ulama tigira na kepakai pamana pekatas no tau igira sujud agugira emana niya na tindag pembangunan sa gyang koto pamana sima kapopon sa sujud na gyang koto tindag sabab sa gyang koto emana niya na malumambu uto mata sa gyang koto emana niya na galabakaro kagi emana niya na tumitindag ka na sujud ka na malu to ayaman na niya na matas na malu ka mambu pekata sa gyang koto kang girong ka Allahu akbar agu igira pembangun ka ay mananya na miya ka sujud ka sa ikadua na tineg ka na igira ko na makapopuong karo na pagiraw ka Allahu akbar uga inada ko na dalilo to ako to ay mananya na apiapan adna miya kay rosi ko mga ulama uga inada dalil way da dalil sagyang ko to lagi duto pamanyan na usayan lagi duto pamanyan na tineg na da abayran dalil so gyang ko to ba mga pagarya si ko agama Islam panginintano si ko Allah miya swatan wagyang ka pamanyan na miya pamagusay tano sa giyang kaya oras paganero na giyang ko to ba anto na okit akatindigo imam sa giyang maamamum sa giyang ko to pamanyan na kakitindigo nirang ko sambayang na yami aloy tano na giyang ko to diyang ka o din ada tendu o Islam o din ada dalil tano sa giyang ko to emanan yan na ande tano ro tindig importante na giyang ko to emanan yan na makariri para du tano sa giyang ko to dapat kapakatakbir imam sa takbiratul ihram ikadu miyaw sa tano na giyang ka okit-okit giyang ko to takbiratul ihram giyang ko to emanan yan na sudiyo pagagaga anto na okita kabal sound agu giyang ko to emanan yan na upama ko sambian tano sa mga peda pamanyan na katero na inumade ke tarima anta akadi giyang ko to emanan yan na kapakata saun sa giyang ko to aditano di kasembayang untana kukumanon mialoy tano giyang ko to sabad sa mga ulama na giyang ko to tigiran na makro so man so sabad si ikiran na aya miya teroiran na giyang ko to pamanagira bu asujud ka na pekati nakaon agu giyang ko to emanan na gira tineg ka makapopuong ka sa giyang ko to sujud na giyang ko to ba pekatas nakaon mamugay na da dalil tanoro way na da dalil tanoro na yad na mapia mga pagarya na giyang ko to pamanyan na unutan tano na surak ko nabitan wa Muhammad kagian tano di ketagu sa giyang ko to alanganin ketagu sa giyang ko to alanganin ayad na ku antano na giyang ko to udina pamanyan na usayanon unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tano butamana balasangkan wallahu subhanahu wa taala sa giyang kaya kaya pakapamakinagio sa giyang kaya oras panginintano si ko wallah pamanyan na makalagyan ko to bubayatan o si iko kapaganad laboro na giyang kaya sambayang agyang kaya sambayang kailangan din si iko tao pamanyan makanalian na ya pia kagi dundu niyan so tao pamanyan na si iko katatago yan sa dunia na danian pamana maso agyang kai okito kita agyang kaya sambayang saya tanabu temana assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.